Imekuwa hapa sasa ni wizi wa miwa. Tunaomba kwamba kila kampuni yenye iko Kenya hapa, kila kampuni tafute wakulima ilime miwa yake. Apisa mag arita e kaonti ma Nandi dhi nyime gi timo apedha e gwenge mopogore opogore e kaonti no magisemako lita 2,000 mag chang'a kod kwiri mag ethanol. Apisa go bende omako akota mag Nyasore, Kuong gi ekino maki e gwenge ma Showground kod Kabujoi. Jalup Commissioner ma Nandi Central Obed Mose owacho ni piny owacho oseketo kenge mag kedo gi jonjore makelo yedhe mamero ji kawuok e kaonti ma Libamba. Wiki jana tulikuwa na maabusu ambao tulishika na wameenda kotini, na leo hii tumeshika maabusu wawili kutoka Showground ambao walikuwa na ifuatavyo: chang'aa lita 27, kuna lita 35 ya ethanol, kuna Supermatch cigarettes, zile cigarettes za for export ambazo hasikubaliwi kuuzwa hapa nchini. Alikuwa na bundles 3 ambayo iko na zile